Ni ciira uria wambiriirie mwaka-ini wa 2014 kuria kanitha wa PCEA Kitengela warikire ndugamano-ini na ruhonge rwa EPZ iguru rigie mugunda wa eka 3 mwena uyu. Itua-ini riria riheanitwo ni jaji wa igoti ria migunda ria KAJIADO Maxwell Gicheru, riu kanitha wa PCEA Kitengela ni wathitwo kurekia mugunda uyu na guthengia miako ingi o yothe kwa ihinda ria thiku 60 ciukite. Riu kanitha uyu kigwetwo kwigwatira mugunda uyu na njira itakinyaniire. It was incumbent upon the plaintiff to ensure that the land was vacant, and the plaintiff has failed in this regard. Kurigana na itua riri ruhonge rwa EPZ no ruo ruhotete kuonania wira wa kugura mugunda uyu wa muigana wa ciringi milioni 500 kuma kuri uria wari mwene guo, na uguo kanitha nduri na kihoto gia guikara kana gwakirira. The plaintiff cannot be had to complain in this suit because it was not pleading to the facts of the land acquisition process. Hathara nene koneka gukorera maitho arumiriria kanitha uyu kuona mugunda-ini uyu nikuo gwakitwo kanitha wa mamilioni ma mbeca wa guikarwo ni arumiriri 2,000 guko nakuo thukuru wa kanitha uyu ugitarirwo gukorwo na arutwo 1,000. Tuko tu hapo sasa tujue what next. Pengine tukae na mawakili wetu, pengine tupatie yo mwelekeo kutoka kwa Presbyterian Foundation, maana kanisa la PCEA linamilikiwa na Presbyterian Foundation, so tutagojea. Arumiriri aria matungite itua riri na kimako kinene matongoretie na mutungatiri Reverend Murage Muraya ni maranire gucokia cira uyu riko, riu makiuga magurire mugunda uyu na njira nginyaniru mugaru na itua ria igoti. Tutigwetereire itua ta riu, ithio turetereire twirwo mugunda uyu na indo iria cie guku ni cia kanitha na tuthie na mbere na ku develop. No riria twaigua guo ni twaigua twamaka, no ni tondu turi andu a witikio tutinakua ngoro. Ni twamaka no tutikuite ngoro na tutirakua ngoro. Ni turetikia ati kwi makinya maria mangi makinyagwo watho-ini hakinya hau. Kurigana na mutungatiri Muraya gukinyanirio gwa itua ta riri kuri na uhoti wa gutunyukithia aingi ao kihoto kiao guku aruti aingi makiurirwo ni mathomo. Huduma yetu ni kwa community, na kwa hivyo uamuzi huo ni pigo kubwa, si kwetu sisi sote mpaka kwa community. This judgment has not favored us, and what that means as a school is that we will, as the chairman says, follow the legal procedures or the advisors, because 1,000 children means 1,000 parents. Kwa hivyo hawa wanafunzi wote ambao wako hapa tukifuata maagizo ambayo tumepewa, hatujui tutaenda wapi ama watoto wenyewe wataenda wapi. Hadi ni Kameme TV, leto lako ni Bataro wa Mwage.